Hapang sini CEM tai sini IC department ni EM tai advisor je legal committee ni advisor tai PO CO mo high officers level ni boro tai kebang ma triprasa je media o samung khai tongai kebang ma motha organization abuni joto adong ro khai tini sung ro pokchap laikha belekano khatung mani kok boro bosini je Thumnai sung khadumani fulukmani Funumani no borok accept khlaikya tai sumo kok rekha je katal khlai je rule regulation eba kheba katal je sini je media rok no kisa mate suppression je tongtomani sang adino 11 eba 11 ta je sini je sanmung no sanai sing je romani katal policy khlaijana ni bagai tai kabang media rok samung khai tongani bagai je insurance pension kedai khumulungo kaisa media ni samung khai tongnai rong bagai thai nogrok tangjangani abrong tui jotono sajakha tai borok one shuknai tai buskamo doti keno je sung adinote kaisa sung kok kasamani je karo sung jotono saimano state government no je green media jotono selai kabang percentage khlai je oro bahino tv edcu bahino sung Kanaka borong 40 no 70% borok lang dong tai 30% je alada media roni bagai kesangabon bagai samani sing di prasar joto no maximum je social mana digital media se samung khai tong mamba borong ni bagai kisa one shot kan tabung ni je ketal tabung ko jora to slide jagi khaka karon sing di prasar ni je tabuk sisamung thor sate corruption ni je up to date je news mani tong mani maximum sem tabuk YouTube Facebook ba omah digital media ni bisingtino bisi naikugo eba keba sung saiman tugo amon bagai borong no jara samung khai tona borong ni bagai kisa সরকার বা ইন্ডিয়া ni je kono tam nai bono je media ni je act from mani azagarogo je digital ni je krifano oro jehetu oro স্বতন্ত্রতা jehetu autonomous district council মানে specially ti prasang ni bagai se kaisa hamgrai ni bagai se samung tangnai ni bubag bedek ngan ke ba kaisa obo suba win mano sani no mano gesen to sini manthai ni wanchu no sang samung khai no manthai ni wanchu ni sang salai ke abo bese jora tui dono abo sang thinango sang luknai borok to ko reka satta kaisa eba ke ba talsani bisingo immediately no borok obo no katal new policy khlai joto samung khai tongnai kaisa criteria guidelines khai je youtuber eba ke ba je digital media samung khai tong ni bagai bo ad na ni bagai borok wanchu lagi ni borok so obo bele kana hambai ya karo sekarang semua karo tipa kaisa press media organization state TPM kaisa press media organization berkorong noi organization ni tujuh Mumbai ADC headquarter complex so ICT building ni biskango or kaisa korang tisa mungka korang tisa munggo ro khulung press club by affiliated kaisa kabang ma press club strabo subdivision press club robo za gadal phagya sumukha o je khorang jati sa japani je sungkumrung press club je support khaimani omong kha kono particular organization bagaya omong ka for all the betterment of jotoni bagaino aibino sumukha ro koyekta organizations bomu mention khayemu sungya borok khabono kok phegru je jaga sung jotoni hamkai ni bagai khaitong a jaga borok abono yasku sungu je jaga tabuk tini pura ICT department ni EM bahin tini press meet khai saba je tam dabi san ka tam dabi rejaknai angge o dabi je tabuk je rejaknai omo tabuk o je tipai bat TPM ni bagai sini ablai omo to joton manai alada tiprasa media o jaro organize chong pura bahin manai angke o tini je तो तिनी सिनी जे और जे कॉन्फ्रेंस टमनी कॉन्फ्रेंस ओ मानजा खा हि आईसीटी नि एम सोहेल देबरमा ते सीएम पूर्ण कुमार जमतिया पूर्ण चंद्र जमतिया उनकेता ये चीफ लीगल ऑफिसर ते आलादा आदम आईसीटी ऑफिसर रो भाई मानजा खा गंगे तिनी बरक जे डिस्कशन नि उलो जे माने कक जे पूरा yang result फाइगा मो बेलाय काहामनि मानो कारण फाइनाय बसकांनि 1 वीक नि बिसिंग न पूरा
new policy खाइजोंनाय पण temporary policy खाइजोंनाय हम just a testing period हाइके मो टंजोंनाय 6 month or above नि बागै केतेवा से renew fan खाइजोंनाय के बताबो तिनी जे सुनो जे chief legal officer जे सामानि हंके काहाम के प्रसेरी नाइजकनाय बाहाके आइननाय constitution एबा Indian parliament एबा state नि ताम नियम कानुन दं गे आबो हाइनि बिसिङनो ताबो तिनी साजाका जे print नि खरकसा ते इलेक्ट्रनिक्स मीडिया नि खरकसा एक्सपर्ट जेन कमिटियाव खबैनाय पुरा यां न्यू पलिसि एबा पलिसि एडप्ट नि बागैनै पुरा यां सामजांनाय गाबोन बिसिङो जों सिनि यां खुनु प्रेस क्लाब ते सिनि अर्गानाइजेशन नि तरफ থেকে जों खरनै रहनाय मु काइसा प्रिन्ट থেকে काइसा इलेक्ट्रनिक्स मीडिया नि থেকে जत कोक्तुमा थुमनाय रत्न सारि गाहाम जों दिनै Wngmano प्रेस क्लाब टिपा TPM नरगतन सैमानो थांनाय सालदा सालनि सिगाङाव टिप्रासा कोक्तुमा थुमनाय रकनि मानथाय यूट्यूबार्स न्यूज चैनल एबा वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट एडिशन एडवर्टाइजमेंट रमुंगनुति जों खादुमानि फुनुमानि अवनसे सिगाङाव जों एडिसी हाबांबाय मिटिं आसुगलायखा ओ जागाव आईसी डिपार्टमेंट नि EM एडिसी नि CM चीफ लीगल एडवाइजर एडिसी नि एडिशनल CU तै आईसी डिपार्टमेंट नि PO बरगतन मानजाकबायखा तामनि बागै जों मुभमेन्ट खायनानि नांखा एबा तामनि बागै जों खादुमानि फुंनानि नांखा आबोनो दुयै ओ मूवमेंट कमिटी नि कन्वेनर टिपानी प्रेसिडेंट काकोकरा गुतम तै TPM नि प्रेसिडेंट काकोकरा BK त्रिपुरा बरकनि खुक्तै एडिसी हापांनो स्राय साजाका तामनि बागैयाव मूवमेंट खालायजाका एडिसी हापांनि बखातैबो मिटिंगो स्राय साजाका एबा प्रेस मीट खायमानि बिसिंतै स्राय मीडिया रनो साजाका मीडिया रंयाव सानमुं बालायखे नांगौमानि सानमुं अ सानमुं अब बरकनि मानथाय अबनो रनानि बागै जों दाक्तिनो साखामुं नाहारनाय हनै साख्लायमुं जाखा एडिसी हापांनियाव साख्लायमुंनो जों बालायखे खाफुरमानि याफारो तायबो हायकेनो तैबार साजाखा एथक एडवर्टाइजमेंट पलिसी कमिटी खाजाकनानि बागै दाक्ति मीडिया रंनि बखातै खरकनै मेम्बार लांजाकनानि बागै साख्लायमुं जाखा आजागाव एडिशनल CU एरपरे लीगल एडवाइजर PO आबाहायके मेम्बार दंगै दाबो कताल पलिसि सनामनानि बागै बर कक साबलायनाय मिटिं खेलायनाय एबा दालबिदाल अर्गानाइजेशन दालबिदाल प्रेस क्लब नि बर प्रपोजल लगना हाबनाय तेगिसा साख्लायमुं गंके जों वान शक लायखा Wngmano प्रेस क्लब एबा ताइ गुबुन प्रेस क्लब रक खरकनै मेम्बार रहनानि बागै ओ एथक कमिटी Wngmano प्रेस क्लब ताइ Wngmano प्रेस क्लब न कारिबो टिप्रासा रकनि जत प्रेस क्लब दंमानि हाब डिविजन नंथों डिस्ट्रिक्ट नि प्रेस क्लब नंथों कायसा जागाव आसुगलायै प्रिन्ट इलेक्ट्रनिक मीडिया नि खरकसा एबा प्रिन्ट मीडिया नि खरकसाके जों बुमुं रहनानि बागै जों वान समं नाहारका आबनि बागै जों तरिगुरि खलायावै जतनि कनसान नाहारैनो जत प्रेस क्लब नि कनसान नाहारैनो खरकनै बुमुं रहजाकदों नि जों वान सकलायखा तेयाव बाहायगोन बसकांनि जरारावबो जों जेसेक मानसाक एडिसी हाबांनो चुबा चुखायनानि जों साइटकनाय जों Wngmano प्रेस क्लब एबा जोंनि जत सब डिविजन प्रेस क्लब रक जोंनि मीडिया अर्गानाइजेशन रक जे जोंनि मानथाय मानखांगाके जों जबा अंख्रियावैबो दंमानो कक सायावबो दंमानो ओंखायनो नोंथां बसकांनि जरारावबो आं जरारनाय जोंनि थांनाय जे मीडिया रनि बागै मुभमेन्ट खालायनाय कमिटिनि कन्वेनर दाखोफ्रा गुतम दङ बबो थायथायनि कक सानाय